mi radimo i to mi puno radimo. I od toga puno radimo, znate, imamo puno para. Mi smo takvi, funkcionišemo dobro i sređujemo stvari kako treba. I nadam se da će to da pokaže rezultate. Ja bih strašno volio da nam rezultati budu u kvantitetu igračkom. To je malo motivacija današnjih ljudi je malo drugačija. Ja sam malo stariji, međutim trudim se da ne budem isključivi, da tražim neka rješenja koja su prilagođenija modernijem svijetu i pokušavamo da preko društvenih mreža, aktivirali smo i tamo profesionalca, radimo u svakom smjeru koliko najbolje možemo. Opet je to jedan amaterski nivo, jer kaže vam, to su isto po par sati dnevno koje mi krademo od našeg života, odnosno od našeg poslovnog i privatnog dijela života, moramo da ukrademo po par sati dnevno za kud njegoš. Upravo to radimo ga s velikom ljubavlju i ide nam dobro. I nadamo se da će u buduće biti samo bolje. I sa novom nošnjom u nove pohode. Da, tako je. Gospodo, hvala vam puno na ovom razgovoru i puno sreće u narednom periodu. Hvala vama. Osjećali smo se ovdje kao kući. Baš vam hvala što ste nas ovako ugostili.